intando yakho yohleze empeleni intando kaNkulunkulu makusahambisana akusiyeka uNkulunkulu sesehamba bazalwane kodwa ngaphandle kwalo mlayezo besophinde sibuye senje futhi besokulani west kunalokho the earth is the only place where men get a chance to sacrifice their will. Umhlaba yona yodwa indawo khona la umuntu ethola ithuba lokuhlabela intando yakhe ayinikele njengomhlatshelo athi hayi ke yakho kodwa yakho sibambe kuningi sase sabamba noJesu phezulu sibambe kuningi kodwa kungeke umthembe nje namhlanje ukuthi yena akakusiza lo semhlabeni kwamele ahlabele intando yakhe okamele intando yakhe ihlathele ukuze lo sesizulu Jesu baba mapikalo ya senzeke isidlule message kwangekho mnandi uJesu yobethela otherwise ngeke wakhulume namagama I don't want to shout today I want to challenge your spirit just because inanza kayikhona noyibuyisa yeah khuluma nawe just because wena la ukamela khona bakhona is it the will of God? Is that the will of God? Mayenze intando yakho uNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Is that how the will of God is happening in heaven? Yenzeka kanjalo intando kaNkulunkulu. Mayenze intando kaNkulunkulu emhlabeni. Indlela uNkulunkulu akasidala ngayo bayengafuni kube khona imehluko kodwa esezulwini nobekithi. Uduma alithola behleli ihlalisa ubukhosi ezulwini wayifuna lo behleli ihlalisa ubukhosi ngaphakathi kithi ngoba umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi kithi asikhulumeni thubile sinenkinga enkulu. We have countless verses asiqinisayo sinamavesi asiqinisayo asiqinisayo amavesi kodwa lawo mavesi awakwazi ukuthi enzeke ngoba avijwe indalo sisaphila kithi bazalwane ngeke ngabona umuntu ofika kananda noma uyahlala noma uyakhala noma wenza uma ngabe sife ekandeni lethu Jesu uthi yazi ngoba kamile ngizomlandela awu just follow noma kuthiwa akangishaya ngohayi noma kuthiwa akangibingelelanga noma kuthiwa akangihlela ngohlelo lwemvuselelo noma kuthiwa akenzani athi ngizomlandela ngoba angimlandeli ngentando yakho landela kaNkulunkulu manje inkinga yethu sikuthi sithi simlandele bamkamile kunentando yakho into hayi baba kodwa mina ngingakwenza nje. This has nothing to do with salvation. We can still be born again and still keep the will. Sengasinge soqhubeka athi ndaba. Sengahlabelela udumise ukhulume la ngiyisho. Athi ndaba. Genesis 1, Genesis 1, John chapter number 1, verse number 1. John chapter number 1, verse number 1. Say it. Let's go to the revelation. Lifunde kanjena bazalwane, John chapter 1, verse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu.
Let's read it slowly. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Asibuyele emuva. Ekuqaleni ulizwi wayekhona. Wayekhona. Jesus. You were there in the beginning, you existed. Bewukhona. Njengoba ukhona. Qhubeka baba. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wamkela uJesu Kristu njengoba usumamkelile. Waba kuye nawe. According to Romans chapter number 10 verse number 10. Okholwa ngenhliziyo avume ngani ngomlomo wakhe kuyakuba yini insindiso. Kusho ukuthi kwaba khona lakho ulizwi wayiphila nje. Kodwa ulizwi wamkela uNkulunkulu wabe seduzane kaNkulunkulu ulizwi. Qhubeka baba. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi wabona ukuthi it is not enough. Yes, Lord. Uhamba noNkulunkulu. Kodwa kumele ngiphenduke kuNkulunkulu. Yes. Kumele sihambe noNkulunkulu size sibe ngoNkulunkulu.